Chiwing iragiye, Konyagi iragiye, Jiribisi iragiye, Bazoka iragiye n'izindi zirenga 50. Inkuru y'ibyuma mu Rwanda ishaka kubirangiranye n'uyu munsi tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2026. Hashingiye ku itegeko nimero 00/2018 ryo kuwa 9 z'ukwa kabiri mwaka wa 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9 cyafashe umwanzuro wo gukura ku isoko inzoga z'amoko agera kuri 52. Izo nzoga zivuye ku isoko zirimo Chiwing yigiye kumara abanyarwanda, Konyagi yari yarabaye ubuhungiro bw'abasinzi, Jiribisi yari yarahimbwe Jiriberi ndetse na Bazoka yari yarafashe imitima y'inkumi nyinshi. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko FDA iherutse gufata icyemezo cyo gufunga inganda 47 zakoraga inzoga z'ibyuma ndetse n'izindi zitujuje ubuziranenge. Izi nzoga zatumizwaga mu mahanga zigomba guhita ziva ku isoko ndetse ibikorwa byo kuzamamaza bigahita bihagarara ako kanya. Intero n'inyikirizo ni u Rwanda ruzira icyuma tukagira ubuzima buzira umuze.